Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino by'umwihariko mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Mbahaye rero ikaze muri aya makuru azindutse avugwa babwira ko ku munsi w'ejo rero habaye inama y'abaminisitiri yayobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama yafatiwemo imyanzuro ikomeye cyane ku munsi w'ejo, ariko kandi hari impinduka zindi zikomeye zimaze gukorwa mu bayobozi bakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze mbabwire ko uwitwa Dr Muganga mu gihugu cya Uganda wangiwe kuba minisitiri yahishuye ko ababyeyi be bahunze u Rwanda mu 1959. Dr Lawrence Muganga wari wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu, ariko akangwa n'inteko ishinga amategeko kubera gushidikanya ku bwenegihugu bwe, yeshuye ko ababyeyi be bavuye mu Rwanda bahunze mu 1959, ariko ko we yavukiye muri Uganda. Ibyo byose rero byahishuwe nyuma y'umwuka mubi wazamutse ku bibazo bijyanye n'ubwenegihugu bwa bamwe bari bashyizwe muri guverinoma. Komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Uganda yasuzumaga imyirondoro y'abashyizwe muri guverinoma mbere y'uko barahira, yagaragaje ko yasanze Dr Muganga afite ubwenegihugu burenze bubiri burimo n'ubw'u Rwanda. Mu gitabo yanditse muri 2018 yise You Can't Make Fish Climb Trees, Dr Muganga yanditse ko ababyeyi be bari mu bwoko bw'abatutsi bahunga u Rwanda mu 1959 kubera ivangura n'itotezwa ryakorerwaga abatutsi bajya gutura muri Uganda. Yagize ati navukiye nkurira kandi nigira amashuri muri Uganda, aho ababyeyi banjye bahungiye nyuma y'ihohoterwa rishingiye ku moko ryabereye mu Rwanda mu 1959 kubera ko bari abo mu bwoko bw'abatutsi. Ababyeyi banjye bumvaga batotezwa mu Rwanda ariko bakirwa neza kandi bagahabwa ubuhungiro na guverinoma ya Uganda. Inkuru ya Dr Lawrence Muganga igaragaza urugendo rw'umwana w'impunzi watsinze ibibazo n'imbogamizi zitandukanye yanyuzemo mu buzima bw'ubuhunzi. Yize amashuri muri Uganda, aho rimwe na rimwe kandi yishyuraga amafaranga y'ishuri kubera ko yoroye inkwavu akazigurisha mbere yo gukomeza kandi amasomo ye muri kaminuza Makerere. Nyuma yaho yakoreye mu Rwanda, aza kandi gukomereza amasomo y'ikirenga PhD muri Canada, hanyuma asubira muri Uganda. Uyu mugabo yahamije ko atari umunyarwanda ahubwo akomoka mu bwoko bw'abanyarwanda bwo muri Uganda. Yavuze ko yavukiye Iseta muri Mukono ho muri Uganda, kandi n'ababyeyi be ariho bashyinguye ndetse nawe ariho azashyingurwa tariki ya 26 Gicurasi 2026, ubwo perezida wa Repubulika Museveni yagenaga abantu 82 ku myanya itandukanye muri guverinoma. Impaka zavutse mu banya-Uganda, bamwe bavuga ko Dr Lawrence Muganga ari umunyarwanda. Twihuse mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye kuri ziriya mpinduka zimaze kuba, reka mbabwire ko Iran yemeye agahenge kasabwe na Trump nyuma y'amasaha ikozanyaho na Israel. Kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 7 Kamena 2026, Israel na Iran byarasanye byifashishije misile nyuma y'iminsi impande zombi ziterana amagambo mu gihe cy'agahenge kagizwemo uruhare na Pakistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gahenge byitwaga ko kari hagati ya Amerika na Iran kasize ibibazo byinshi cyane bitarasubizwa, birimo niba Israel yaragombaga kandi guhagarika ibitero ku birindiro bya Hezbollah muri Liban, kuri Hamas mu ntara ya Gaza ndetse no ku Houthi muri Yemen. Iyi mitwe yitwaje intwaro iri ingenzi cyane kuri Iran kuko abakurikiranira hafi amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati bahamya ko ikora nk'ingabo Iran yifashisha mu gushyira igitutu kuri Israel, kandi ko Tehran ariyo iyiha ibikoresho ikanagira kandi uruhare mu buyobozi bwayo. Ubwo Israel yari ikomeje kandi kugaba ibitero kuri Hezbollah mu mujyi wa Beirut, Iran yayiburiye iyimenyesha ko ibyo bishobora kandi gusubiza ibintu byose irudubi, intambara ikomeye ikongera kandi karota nk'uko byagenze muri Gashyantare na Werurwe 2026. Byasaga naho Israel itumva umuburo wa Iran, ikabifata nk'ibikangisho gusa, cyane ko yashinjaga Hezbollah gukomeza kandi kubangamira umutekano w'abatuye mu majyaruguru ya Israel hafi y'umupaka wa Liban. Ku gicamunsi cyo ku itariki ya 7 Kamena, ingabo za Israel kandi zagabye igitero ku birindiro bya Hezbollah mu gace ka Dahiye kari mu majyepfo ya Liban, zishinja uyu mutwe kurasa za rokete ku batuye mu majyaruguru y'igihugu. Ukwihangana kw'ingabo za Iran kwarangiriye aho, kuko nyuma y'amasaha make ibirindiro bya Hezbollah muri Dahiye byarashwe, nazo zatangiye kandi kohereza misile muri Israel. Intwaro z'ubwirinzi zirategurwa, abaturage kandi basabwa kujya mu bwihisho.
Ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko ubwo Iran yarasaga izi misile, Perezida Donald Trump yahamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza Tehran. Nubwo Trump yasabye Netanyahu kudasubiza ab'imbere muri Israel, bakomeje kandi kumushyiraho igitutu bamusaba kurasa Tehran. Mu masaa 10 y'urukerera bwo kuri wa 8 Kamena, ingabo za Israel zatangaje ko zagabye igitero cy'indege ku birindiro by'ingabo za Iran mu bice byo mu burengerazuba nabwo no hagati muri Iran, kandi ngo hangijwe byinshi birimo intwaro n'ibikorwa remezo. Mu birindiro by'ingabo za Iran byarashwe mu rukerera harimo kandi biri mu murwa mukuru Tehran, umujyi wa Tabriz, Mashhad ndetse na Isfahan. Ibinyamakuru kandi byo muri Iran bihamya ko nta wapfuye cyangwa ngo akomereke. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko Iran yarashe muri Israel misile hafi 30, izindi ebyiri ziraswa n'abarwanyi b'umutwe wa Houthi. Ibiro ntaramakuru bya Tasnim bikorera leta ya Iran byatangaje ko amakuru yikesha umwe mu bayobozi b'igisirikare avuga ko cyiteguye kandi guhangana na Israel na Amerika igihe kirekire, bityo ko Israel na Amerika kandi n'ibishotora bizaba bikoze ikosa ry'ubusazi. Ngo yagize ati niba abanya-Israel kandi abanyamerika batekereza ko bafite ikibazo mu biganza byabo, bakumva ko bashyira Iran n'ingabo zayo aho bashaka mu gihe kandi bari gukora ibyaha, cyangwa se bakagena aho igisubizo cya Iran cyagarukira, baba bari gukora ikosa ry'ubusazi. Ubwo misile zari ziri kugwa muri Israel, izindi ziri gusamirwa mu kirere, byavuzwe ko Netanyahu ateganya kandi gukoranyiriza abo mu nzego z'umutekano mu nama yihutirwa yiga ku mpande ku ngamba zikwiye gufatwa kuri iyi ntambara yarose. Perezida Trump yanyujije ku rubuga rwa Truth Social ubutumwa busaba impande zombi guhagarika kurasana bwangu kugira ngo harebwe niba ibiganiro by'amahoro kandi bikomeje bishobora kandi guhagarika amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Yagize ati Israel na Iran bigomba guhagarika kurasana bwangu. Ubutumwa bwakurikiwe n'ubundi buvuga ko impande zombi kandi ziri kureba uburyo zakubahiriza agahenge nyuma y'amasaha zihanganye. Nyuma y'ubutumwa bwa Trump, igisirikare cya Iran cyatangaje ko cyahagaritse kurasa muri Israel, ariko ko Israel niyongera kandi kurasa Tehran cyangwa se mu majyepfo ya Liban, intambara izongera kurota. Cyagize kiti ubushotoranyi n'ibikorwa by'ubugome nibikomeza kandi harimo mu majyepfo ya Liban, ingamba zikomeye cyane zirenze izafashwe mbere zizakurikiraho. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangarije ku rubuga rwa X ko igihugu cye cyiteguye kandi gukomeza ibiganiro by'amahoro ariko no kwirwanaho mu gihe cyashotorwa. Ati ntitwavuye ku rugamba kandi ntitwanavuye mu biganiro. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko igisirikare cya Iran gitangaza ko kitongera kurasa muri Israel, Perezida Trump yongeye kandi guhamagara Netanyahu ku murongo wa telefone, ariko ibyo baganiriye ntibiramenyekana. Igisirikare cya Israel ntikiratangaza niba nacyo cyemeye guhagarika ibitero by'indege cyabyutse kigaba muri Iran, ariko hari amahirwe menshi ko impande zombi zubahiriza agahenge kasabwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye mbabwira ko inama ya minisitiri yateranye ku itariki ya 8 ku munsi w'ejo, iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yemeje ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari ndetse n'imiyoborere, hagamijwe gushyigikira kandi impinduramatwara mu ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Iyi nama y'abaminisitiri kandi yashyizeho abayobozi mu nzego zitandukanye, hemezwa imishinga y'amategeko itandukanye n'ibindi byinshi. Itangazo ry'ibyemezo by'inama minisitiri ku wa mbere tariki ya 8 Kamena 2026, inama minisitiri yateraniye muri Village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi nama ya minisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2026-2027. Ingengo y'imari izibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo ndetse no kubaka ubukungu butajegajega. Iyi nama minisitiri kandi yamenyeshejwe ibyerekeye icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere n'ingamba u Rwanda rwafashe zo kugikumira. Minisiteri y'Ubuzima yakajije ingamba zo kwirinda, gusuzuma no kugenzura abinjira mu gihugu banyuze ku mipaka yose, hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturage. Kugeza ubu nta bwandu bwa Ebola buragaragara mu Rwanda, kandi ibikorwa byose birakomeje nk'uko bisanzwe. Abaturage barakangurirwa kandi gukomeza kwirinda no kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Inama minisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: ni imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika itsura amajyambere yerekeye inguzanyo z'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije rishingiye ku ikoreshwa ry'amazi ya Muvumba.
umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politike y'imicungire y'ibiza mu Rwanda, arimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa igihe kandi habaye ibiza cyangwa se ibihe by'amage bitunguranye. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ya Botswana ndetse n'iy'u Rwanda mu yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro ndetse n'ikumira iry'inyerezwa ndetse no kutishyura umusoro. Hari imishinga y'amategeko kandi yemera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Guyana, Morocco, Senegal, Trinidad and Tobago n'ubwami bw'Abongereza na Irlande y'Amajyaruguru. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha mu gukumira ndetse no guhangana n'ibiza, Africa Risk Capacity Agency. Inama minisitiri yemeje politike, ingamba na porogaramu zikurikira, ariko mbere gato wenda ryo dukomerezaho babwire ko rero ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano uko nabivuze hejuru, iki kigomba kwihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nile ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu Rwanda, itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri, gukoresha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi, sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Inama minisitiri yemeje kandi bahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira: Bwana Jeremy Brine na ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda afite icyicaro i Kigali, Dr Simeon Knapp na ambasaderi wa Austria mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi. Madamu Dede Ekuwe uhagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi IFAD mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Inama y'Abaminisitiri yashyizeho mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu, Gender Monitoring Office, akaba ari Bwana Habiyaremye Rurihose Florien. Uyu ni umugenzuzi mukuru wa Gender wungirije ushinzwe ibahirizwa ry'uburinganire yongerewe manda. Mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Bwana Ineza Izere Gratien, Internal Audit Division Manager. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Minani Faustin, Head of Service Delivery and Good Governance Department. Mulindwa Anatole ni Head of Research and Homegrown Solutions Department. Murungi Anita, Service Delivery Division Manager. Munganyinka Taima Lydia, Registration Division Manager. Nikora Silvel, Applied Governance Research Analyst. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru EK, Dr Habimana Olivier ni Head of Department for Digitalization and Research. Dr Ngiringabo Gerard, Division Manager for Post Equality Enhancement in General Education. Shaka Eric ni Communication Analyst. Witwa Mushambo Richard, Legal Analyst. Mu bindi rero, Ministre wa Siporo amenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 13 kugera ku itariki ya 14 Kamena 2026 mu Rwanda hateganyijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe amahoro Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro 21. Mu bindi kandi, Minisitiri w'Ibidukikije yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 6 Gushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 38 y'ibihugu bihuriye mu masezerano ya Montreal. Rero ari inama yayobowe na nyir'ubwite nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye kuko ni byinshi bari bikomeza kugenda bivugwa. Gusa reka mbabwire ko OMS yasabye Uganda gufunga umupaka ihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryishinzwe ubuzima OMS ryasabye Uganda gufunga umupaka wayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri uyu wa 8 Kamena 26 ubwo yasuraga Uganda usuzuma uko icyorezo cya Ebola kandi kiri kurwanywa.
Dr Tedros yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko budakunze kugaragara bwa bundi bw'iyo ari ikibazo cy'ubuzima gihangayikisha amasezerano yose ahantu iki cyorezo kandi cyiganje cyane ni mu ntara y'Ituri Burasirazuba bwa RDC ni naho cyatangiriye. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza ku itariki ya 6 Kamena byemejwe ko abantu 515 banduye iki cyorezo, 91 muri bo kandi bakaba barapfuye. Uganda yo yatangaje abantu 19 ko ari bo banduye Ebola, 14 muri bo bakaba kandi ari abaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 21 Gicurasi 2026 Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga inzira zose zihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo. Ubwo Dr Tedros yari yasuye ibitaro byita ku barwayi ba Ebola bari mu kato i Kampala, yavuze ko gushyiraho ibihano cyangwa se amabwiriza ahagarika ingendo muri rusange bidatanga umusaruro. Ati niyo mpamvu nizeye ko abayobozi ba Uganda bazongera kandi gusuzuma icyo cyemezo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda Dr Diane Atwine yavuze ko bakomeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhashya iki cyorezo, anatangaza ko Uganda itekanye muri rusange. Duhindure ingingo mbabwire ko muri Israel witwa Benjamin Netanyahu yahagaritse ibitero kuri Iran. Uyu ni Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko babaye bahagaritse ibitero bagabaga kuri Iran kuko barangije kwihorera ku byo iki gihugu kandi cyabagabyeho, ariko ko bidasobanuye ko intambara yarangiye. Mu mashusho yagijwe kuri televiziyo, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko Iran na Hezbollah muri iki gihe aribwo bidafite imbaraga ugereranyije n'ibihe byose byashize, ndetse yemeza ko Israel igiye kuba ihagaritse ibitero kuri Iran nubwo intambara yari itarahagara. Ubu rero kurasa bibaye bihagaze kuko Israel yihoreye ku bitero byagabwe na Iran. Ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko nubwo Iran yarasaga Misiri muri Israel, Perezida Donald Trump yamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza Tehran. Nubwo Trump yasabye Netanyahu kudasubiza, ab'imbere muri Israel bo bakomeje kumushyiraho igitutu bamusaba kurasa Tehran, ndetse birakorwa. Netanyahu yavuze ko Iran yongera kandi guhirahira ikagaba ibindi bitero iraswa bikomeye. Ati Iran nikora ikosa ikongera kandi kutugaba ibitero tuzasubizanya imbaraga nyinshi. Israel ifite uburenganzira busesuye bwo kwirwanaho kandi ikabikora ku rwego rwose byakenerwaho. Netanyahu yavuze ko yavuganye na Perezida wa Amerika Donald Trump kuri intambara, by'umwihariko kuva ku cyumweru ubwo impande zombi kandi zatangiraga kurasanaho nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Tugenda dusatira umusozo w'amakuru yacu, reka mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ni uko Amerika kandi ishobora kugura ibirwa bya Chagos. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugura itsinda ry'ibirwa bya Chagos Island biherereye mu nyanja y'Abahinde. Ayo makuru yashyizwe hanze ku itariki ya 7 Kamena 2026 n'ikinyamakuru The Telegraph yavuze ko kiyakesha bamwe mu bayobozi ba Amerika bavuze ko bafite gahunda yo kugenzura itsinda ry'ibirwa bya Chagos Island bitanyuze ku Bwongereza bwahoze bugenzura ibirwa. Bibije nyuma yo gahunda y'ibiro bya Perezida wa Amerika White House Maison Blanche yo guhagarika gahunda y'Ubwongereza yo kwegurira ibirwa bya Maurice itsinda ry'ibirwa bya Chagos Island. Ubwo mu bayobozi kandi bakuru ba Amerika bwe Reuters n'amakuru by'Abongereza ku Bwongereza bwabujijwe kuzashyira mu bikorwa gahunda bufite yo kwegurira ibirwa bya Maurice Chagos Island. Ati Perezida Trump yakunze kugaragaza inshuro nyinshi ko Ubwongereza budakwiriye gutanga Chagos Island kuko birimo ibirindiro bya gisirikare ibihugu kandi by'Ubwongereza na Amerika bihuriyeho. Yakomeje avuga ko impamvu Amerika itari gupfa kwemera guhara ibi birwa ari ukubera ko biherereye ahantu heza hitaruye mu nyanja y'Ubuhinde, ibituma biyorohera kurinda umutekano wayo. Amasezerano Ubwongereza kandi bwagiranye n'ibirwa bya Maurice agena ko nubwo ibirwa bya Chagos byava mu maboko y'Ubwongereza, ubwo na Amerika bizemerwa kandi kuhagumisha ibirindiro bya gisirikare byabo nibura mu myaka 99. Gusa ariko ibihugu byombi bikazajya bibyishyurira, aho Ubwongereza buzajya bwishyura miliyoni 101 z'amayero buri mwaka. Chagos Island ni itsinda ry'ibirwa riherereye mu nyanja y'Abahinde. Kuva muri 1914 ibi birwa byatangiye kugenzurwa n'Ubwongereza nyuma yo kubyegurirwa n'Ubufaransa. Muri Mata 2023 bw'Ubwongereza kandi bwatangaje ko bwahagaritse gahunda yo kwegurira ibirwa bya Maurice Chagos Island kubera igitutu yakomeje gushyirwaho na Perezida Donald Trump. Iyi gahunda bayihagaritse nyuma y'uko muri Gashyantare 2026 Trump yavuze ko ibyo Ubwongereza kandi buri gukora ari ikosa rikomeye cyane. Akaba rero ari ibyo byakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma hari abanyamara bagera ku 150 bamaze kuva muri Afurika y'Epfo
kubera urugomo bakorerwa. Abaturage bo muri Malawi barenga 150 bavuye muri Afurika y'Epfo kubera ibikorwa by'urugomo rushingiye ku rwango rw'abanyamahanga rufitiwe aba banyafurika y'Epfo. Inzego zitandukanye muri Malawi zatangaje ko abo baturage 150 bakoresha inzira yo ku butaka kuko bavuye muri Afurika y'Epfo mu modoka. Igikorwa cyo gukura abo baturage muri Afurika y'Epfo kandi gikurikiye urugomo bagiye bakorerwa mu bice bitandukanye aho bamaganwaga n'abenegihugu babashinja kuba mu gihugu cyabo binyuranyije amategeko. Amakuru agaragaza ko abo baturage kandi basangwaga aho batuye bagaterwa ubwoba n'abaturage mu rugo ku rundi, ndetse hari n'abaturage kandi babiri bo muri Mozambique biciwe muri agace ka Mosel Bay. Benshi mu banyamalawi bari muri Afurika y'Epfo bari bagiye muri icyo gihugu gushaka ubuhungiro mu nkambi y'agateganyo iherereye muri Mosel Bay. Ibihugu bitandukanye bifite abaturage bari muri Afurika y'Epfo kandi byatangiye kubacyura nka Ghana, Nigeria na Zimbabwe kubera urwango n'ivangura bizwi nka xenophobia bakorerwa rero muri icyo gihugu. Amatsinda bigaragambya kandi baba bavuga ko abantu bari muri Afurika y'Epfo mu buryo bunyuranyije amategeko bagomba kandi kuyivamo, ndetse banagaragaza tariki ntarengwa 30 Kamena 2026. Mu ijambo yagejeje ku baturage ku cyumweru tariki ya 7 Kamena 2026, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yihanangirije abaturage kwirinda kwiha inshingano zo kugenzura tubahiriza amategeko kuko ari inzego za leta zibifitiye ububasha zigomba kandi kubikurikirana. Yasabye abaturage kandi kwirinda kongera gusagarira abaturage b'abanyamahanga bari muri icyo gihugu babaza ibyangombwa kuko hari inzego bireba. Yashimangiye ko nta ndemwe kandi urwango rushingiye ku bwenegihugu, ivangura iryo ari ryo ryose bishobora guhabwa intebe muri Afurika y'Epfo. Akaba ari Perezida Cyril Ramaphosa. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa. Mbashimira cyane abantu mwese mwadukurikiye muri hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mwadukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe ariko kandi mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, Ububiligi, Ubufaransa. Mwese manabashimiye. Mukomeze muri mukorwa kuri ryanditse ijambo subscribe cyangwa se abone bakora kuri Igifaransa, mukande kuzogera kugira ngo tukimara gutunga amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho ako kanya.